mayam bukrum zari to nagir base impact news ni Raj Nong Thongbam Manung Hutna hari ba 360-degree analysis of news and events ta mayam butaram okchari mamang chahi gi habati 2015 gi June gi tarik kun manga da lebasi gi Prime Minister Narendra Modi na hodokhiba Prime Minister Awas Yojana PM AY hena sukhana banatraga Housing for All by 2022 hair sukhana riba scheme asina hui Manipur da lakum matamda Manipur da karamna Manipur gi urban area singsta lariba hui urban poor lair basingi yumlai kere se karamna phagan bangam gadagi hojiki oriba status na karino habsigi matangda aduga karamna makhoi yumlai kere gi film se phagana bitamta tongan ba gi private partner singna karamna masida intervene to yaga da habi matang sukhan bidam tanga si impact news ki studio direction dole biribasi joining us tonight on Manung Hutna Editors Guild Manipur gi president oibiri ba khogi oja ahong sangbu movie ni hamata oja movie taramlok cheri welcome to the show appreciate your joining thank you. Also joining us Panthoibi Housing Finance Company Limited ki chairman cum managing director oibiri ba khogi oja THMO Singh ni oja imo su taramlok cheri welcome to the show appreciate your joining too thank you ahan ba question si adum open di ojaraga so ikitang oja movie de hana hujaraga ja huji khui Manipur gi lairi urban area sing sigi housing gi condition si yanguraga we by 2022 we prime minister no objective thami ba 2022 ba da loina ma yumne kare se pagaran ba madu bidam pangmi am matenga mengi site gi subsidy bu ero ama bu ero pina ba honor riba gi PMAY gi scheme si Manipur da lak matam dam se kya yamna akoi utilize to bangam ga han khan bi bagi to hujik le ba status si da kya yamna akoi India gi na record lak matam da survey gi report matung ina akoi urban areas sing sida India gi urban cities mai lairibo mayam sida khwai gi lair ba le basi Manipur number 1 da lai hai almost 43% of akoi urban population si lair bani hai Manipur gi se aduga second number ta koi Bihar na lai 41% lai aduga Tripura na third ta lai 40% da Orissa na fourth position da lai 39% oi aduga Mizoram da na 38% da fifth position da lai to Manipur na top ta lai khwai gi lair ba lai basi koi urban area so maina lair ba su masing am yam jabo Manipur sida aduga masida jumlai kare gi film su koi Manipur ayamba mafum sing da patte urban city da su yam pata bu uri masi improve tawno hona bata kam yamna hadi chahi taret ki koi gi margin si masida ngamne khambi brakari ojagi observation le taseng badi India government 2014 gi budget ta 50 lakhs crore hai tai senpham ma target toroga sem gi ba koi gi Sardar Patel housing mission na digi makha da lakpa hojina koi gi imung khuni yum le hen bai ba koi gi har परिवार को घर है ना प्राइम मिनिस्टर की कनो सी तसेंगबदी अखोई मणिपुर की कंटेक्स्ट देंगदी खजितंग थाइना पोट खरि यावरी प्राइम मिनिस्टर की मागी ऑब्जेक्टिव सिदी करिनो हाइदारगदी स्लम कांगबुजी लेतन बहनरकुनी अल मणिपुर द लाइर ब मसिंग याम जरगसु स्लम की प्रॉब्लम सिदी हजि बवा अखोई उबो फंगदे ना हाइबताई अखोई की सोर की मसीदा मताइदा मी अमा अनि सम खरगबदी उदी उरे अदु मदु पुरा स्लम टाइप ते लेब नतबा युम लेजदबा मी अमनि खक लेबा उबदु नतना कलकत्ता दा इनक नक गुवाहाटी दा तौरिबा दुमक्ति नतबनिना पांडम जिकति कितंग थयाइना बदि माली अदु वर्गसु प्लान सिंग मखादा कोई स्मार्ट सिटी गा सु पाइखल पो यावरे इमिना स्मार्ट सिटी की कोई सोर लिसिंग मरी गा हुमद्रामा थोय target tor pusida imphal hum yawre mina yum kai sabagi target budi koi gi program sing kha da khajitang di kana budi phangbi ya na khandi khali adubo kitang thainer pusida kramani implement dogu do na bido laisna koi pp model su ngoiba aduga masina karai go da samjin ba ya ga da gam si pura fully magi kano do utrabanina isamjam magi mission dugi Sarakpa kayat khradam piraga yam detail di hujbo ko pidamina maji sapsana kadai bo kanani haibu di koi haibu ki tang wa ga do mala okay mathang ko se oja hemod lak ko ja hujik ojana su tak pi khre okay Manipur gi dati slum si re su leiti I am lair bo diam lai jab tar ko so ki India gi number 1 da lair ba koi urban poor le se Manipur na oire hare adu warga su Manipur di slum gi slum makti lai tar ga su masing di yam bani na matang so si da koi government khatana tana koi PPP model la su ran ta godam ni na private partner sing maru ina koi Manipur dadi koi ojagi sina koi north east ta bo higher north east ki oina koi national housing bank ki makada koi license phang basi Panthoibi housing finance companies in oiri adno ja khoi Panthoibi housing finance company gumba companies na karam mong da intervene toroga urban poor sing sigi mateng pangbe yani khan bi ga yum sa ba si da kyam yan mateng pi bangam ne khan bi ja thank you funny hai jage
तसेंग बदे हजिक अनोवा स्कीम police mission है बतारे housing for all by 2022 mission मसी new ministry Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation हाइरिबा ministry सिना ngसागी slum khaki wa natre ma se haidi akoi every household si magi pakka building haidi all those pakka houses should be converted into pakka okay kacha kacha houses should be converted into pakka everybody say akoi people khudi maksi yum mai ba si ta sengna neat and clean magi amna chawba sangba ngagi wangba faradarangi wana tabada neat and very neat and clean habade koi basic things three things level house ngasai roti kapra or makan kan hindi da hariba koi number 1 koi say food clothing shelter si la ko da ministry new ministry no urak se akoi country si develop country ma hai taragadi every household say it should have pakka houses haiba sini ada Pakka house the convert of say actually it is very easy to say, but when we convert it into reality, it is very tough. Tab haiba sigi interim parents sida ministry na kari role or ke hai kanda. Akoi na ngasagi lower level da leriba samna kal EWS economically weaker section da leriba LIG low income group. Haiba group sing sida karam what kind of financial assistance, what kind of funding pira kanda moi haiba change पुरक्कदगे हाइबदुनेबा अखोय मिनिस्ट्री ना लाइसे अदि तारदी अखोय हाउस होल्ड अमदा लेबा फैमिली मेंबर्स सिंगना युम अमा सानिंग बाइसे एवरीबॉडी माइंड सेट लेबा पोट अमा खकने अदुबो हेक्ता साबदी हेक्ता ngamdaba अखोय सामना हकान द फैमिली मेंटेनेंस चिल्ड्रन एजुकेशन गी करी गी मयाम मागी तंगाई फदबा प्रायोरिटी मयाम लेबा अदु युम माइसिदि सेकेंडरी ओने लौनबा नोंग युद्रगा लोरे अखोय लेबा यारगा लोरे हाइबा वखलोन सी ऑन द अदर हैंड इट इज फेकनेस इजो अदुबो युमलाई कइरे हाबसिदि नीट एंड क्लीन अफबा सात्रदु माना गसागी मचमो नबा रूम अमदा स्टडी तोबदगिदि यामना नीट एंड क्लीन लेबा रूम अमदगी थोकिबदु मा पांगदोबो अदु एवरी पेरेंट्स सु पांबा अदु माइ तौजरा कांदा सिगी वखलोन सिदला कांदा एवरी हाउस होल्ड से ऑल दोस कचा हाउसेस शुड बी कन्वर्टेड इनटू पक्का हाउस हाइबा वखलोन दा रिसेंटली अकोई पांथोबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड सिगा अकोई सेंट्रल गवर्नमेंट हाइटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ngसागी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन सी नेशनल हाउसिंग बैंक ना नोडल एजेंसी ओरगा अकोई MOU मा मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग of साइन दौनगी इन द केस ऑफ credit link subsidy scheme CLSS and GOI however CLSS according to this new scheme it is very applicable and a very useful scheme to the people of this our state Manipur mainly right now si lapakanda mana piri si up to quantum si rupees to 6 lakhs for amount si lakh tor phau si 6 lakhs for sanab gi tamakta loan lobu yani yes 6 lakhs for 6 lakhs for si mana subsidy rate piri 2.2 lakhs ki amount piri mana magi tenure it should be 15 years and the quantum 6 lakhs okay sahi tara manga si da singadaba loan lor yes adu sahi tara manga si magi maximum number of tenure on piri se adu bu ngasai gi magi 10 years obi ai 6 years obi ai whatever it is when you ni ko magi s factor de yang kanda aduga more than man repayment capacity strength to lejaragadi man approach to yai 10 lakhs lo yai up to 15 lakhs for level da no na piri ba 6 lakhs it is very low amount it is not applicable to me haina mo barabar na hai taragadi according to his capacity akoi na magi do 10 obi ai 15 obi ai karigumba yum sagadri ba miyo sina pa lakh taruk sina kem to konaro hai taragadi tara lo wi tra nga follow yari magi repayment capacity do yenga magi repayment capacity adu gi case to the subsidy si leke dori ba okay adu taruk tagi hengi taragadi subsidy le ro hen matung asa beyond that 6 lakhs to the subsidized rate ti le ro adu bo 10 lakhs lo do 15 lakhs lo do 2 lakhs to 2.2 lakhs ti subsidy adum phangani okay adu interest rate si di anima adum chama actually every banks and financial institutions se slightly different adum lay khaji khena ba adumai ta nga sai gi sigi ni ministry sigi CLSS have scheme se masi satna ba horagadi nga sai gi yam wana leramba yum sabdo waram mayam do hena nuaina yum sarakna ba gi masak makhani okay yum sabda hena warani wakal sun warani sen sing bada sun warani sen sumara kain lerani have adum high river scheme se अखोगी फाइनेंस तौबगी लोन पीबगी स्कीम हाइतारेने मसे लोन फैसिलिटी से ओनली हाउसिंग कोई पांथोबी हाउसिंग
finance company लेजे सुम्बा कोई private partner गुम्बा खतना तो बजाला कोई government ददी कोई government की banks हैं तरह ने any other banks ददी apply तो भी आगरा या तो मसे कोई ना MOU sign तो ना बसे कोई ना scheduled commercial banks as well as housing finance companies mainly अदुमाइन ना तो ना बनी अदुबो MOU sign तो ना तब बैंक सुले रंगुरा तो I don't have the ideas. Okay, schedule अखोगी बैंक लेसिंग से मोहित ददी तुम जाए Yes. अदुबो MOU से sign तो हम द तारक दी ना तरह center की RBI की साइट की मरक तेना थमजनी की ना गसाई मधु MOU sign तो ना मग सो बैंक ना scheduled commercial bank ना मधु hack implement तो ददी कितंग कनो मोहित the inconvenience कर लेगा नहीं मरम दी huge transactions are there in the scheduled commercial bank. शायद मचाना तब नहीं Yes. subsidy याव बनी ना government ना finance तो उधर गदी subsidy तो बैंक भी कम होता है subsidy से दी at least 1 lakh per house ना है अदुगा interest ना 6.5 per annum होई बा अना सिगी पोच से देगी हेंदो हेंजिन दो दे इसे हेमोन थंबीरी बा मसागी financial institution की खर्चगा चेंज ले हेबदो अदुगी ओबी अदु गवर्नमेंट ले पदी 6.5 नि अदुगा minimum हाइगद्रा subsidies ना 1 lakh ती per house भी है सिदी अब नुंगाई बम ख यावरी नरेंद्र मोदी की केनो से वाखलोन से दा युम जी सारगा सागी युम जी मपु से कना होई गदगे ओके अद मागी अहम बात केनो से ऑब्जेक्टिव से युम जी मपु से नुपी दी ममिंग पार के है if not joint family की टाइप ता माई नुपा दुगा अदुगा हाउस होल्ड की हेड और बा नुपा दुगी नुपी दुगा अनी द joint पान सुया है अदि नुपी सिदी कंपलसरी ओरे ओके युम दुगी मिंग जिदा लोन लोन मतम दा युम बु से नुपी होगे दोने नुपी ना मरु होई बो हेले नुपा से सेकेंडरी ओरे अन सिगी पोचना सोदर मत मरक थसा कोई तामोना से थंबिरी बसे सी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नमा तामोन लेजरे अदुगी मोइगा हम बगी फ्रेम तो बकंदा the name of the house to should be in the name of head lady hairam batamu ko adu according to their latest information circular dadi moi it should be in the name of joint oibe yare aduga husband ni mingle su yare wife ki mingle su yare relax tore adi masi moi na khar inconvenience to the people have idea ama lapujani adu mai adugi matang se haijan bja khoi gi lair bagi definition ai tar hoje ki PMAY se da lair bagi definition ama piri moi ministry gi adra a family stands to be automatically included as poor urban poor ne hai launi if it does not have a home yum laitaba targadi mase lairam ne launi or any income laktaba mi moi targadi mase lairam launi or if the household is headed by a female or physically challenged person koigi female amana yumbu oi ba hadi kanam laitragadi hadi imung sida nupa laitadana nupi sina loi bhara puba natraga yum se ki khoi mokok se koigi physically challenge oi ba koigi PWD amana oi targadi moi imung se hoi khara economically backward or mane manmodana mokhoi se poor ne na lobu yani anduna moi da pb yani have ki definition ler masida perhaps masida debate mayam lam no male lair basidi gender nai de nupi su lair ba yai nupa su lair ba yai question ko lai di lair ba ha gi interpretation hai tare ba masi la kan sida nupina head of family wera se lukrabina yumban ma da mai te lo adugi potula kan lai re si bok de koi accept to resing khal se aduga sa yum le je da ba hara ga di adai de ne aina slum gi program hina ko mission hina kana bi phung bang se okay yum le je da ba hara lai re si percentage da manipur na khwai di wang bor ga su yum le te ma sing si di khwai di neme yum le te ba mi di lai adu su masing khwai di neme okay khangpok sang gi type to ro su yum am di joidin lai okay aduna lai re gi interpretation to kan da manipur da madom da chat la ga di ai khoi ne han masing amu wang na kano ina khun boy ra ne yum di lai ana sa hi da ha ba gi priority on the big si slum the big hibo slumless india ba ma narendra modi ki kok ta lakhi bo madu ki target to ru bo no bne madai da ama khakta da yadam ni na paksana pang thok pa yana na bo na ba da tongan ba category me habjal lag bne ala masi target mo phase hum hai ma na sahi ani ki phase koi ki 2000 kana de ki na april 2015 degi na koi march 2017 bo ma 17 2017 ki april degi na mo 2019 ki march bo ma 2019 ki april degi na 2019 ki 2022 ki march bo ma se ha ma phase da sa ki smart city chama to ki bo sigi ha ma stage ni ani su ne city chani ni adaga city chahum ji lo khar ga lemor city khar lemor ri na sina moi target bodi ha ma da A class class 1 city changa hai ne ba adu lemo ba city do amu pandam thamai ne ba si target sing am matung da asagi 4071 cities city target tor ine ma gi 4071 ji
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯁ ꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯕ ꯍꯣꯝꯂꯦꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯝꯂꯦꯁꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ 50 lakhs crore ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ 7 ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕ 2014ꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯃꯥꯅ ꯏꯌꯔꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧ ꯊꯝꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯁ꯭ꯂꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯤꯇꯤꯁꯤꯗ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯎꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯦꯃꯣꯅꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯀच्चा ꯍꯥꯎꯁꯇꯨ ꯄꯀꯥ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯇ ꯀच्चा ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯍꯜꯂꯔꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯂꯝ ꯊꯤꯔꯨꯔꯅꯤ ꯍꯣꯝꯂꯦꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦഡ് ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯥꯏꯗꯨꯗꯅꯤ ꯈꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯑꯩ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁ꯭ꯂꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯔꯕꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁ꯭ꯂꯝꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯂꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯐ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯨ ꯁ꯭ꯂꯝ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕꯂꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ 43%ꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1 highest नत्रगा maximum number of urban poor laibadam number 1 waribasi on the no brem tolobje ke break matunda khana da wapam am lejer break yam thonjer ke impact news pu mem tadro nabi welcome back adon ingber basi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Rajrong Thongbam Manung Hutna da ngasi khana jarmi basi Leba asigi Prime Minister Narendra Modi na mamang jahi ki June ki tarikh kun manga da hodok khiba housing for all by 2022 lakadori ba jahi 2022 fawbada ko gi urban area da lariba lairiba mayam gi yum sing asi ningthina sabiba aduga yum lejada ba sing kisu yum sabiba hai basigi objective da Prime Minister Awas Yojana hainu so khamnari baskim si hodok khibani scheme asigi makada karamna Manipur gi urban lairiba sing da karamna masi khudong chaba phangadage aduga maruina ko gi panthoi bi housing finance company limited kumba koi private company sing asidagi karamna khudong chaba si Manipur gi miyamna maruina urban area da lebe mising lobu yabugi habigi matang dani khana jarmi si mathang ojar lak chaningi si oja hemo koi gi panthoi bi housing company sidagi karamna public na ngasai hai ojana su takpi hiba koi credit link subsidy loan se masi komaina lobu yaga dagi subsidize अखोई गैस तो लेरे LPG सिलेंडर लोग मतलब सब्सिडाइज LPG है बमा नॉन सब्सिडाइज है बमा मैंने लोन दसु सब्सिडाइज लोन है बमा नॉन सब्सिडाइज लोन है बमा अनी थोंग लेरे अदुना सब्सिडाइज पुअर नॉन सब्सिडाइज पुअर ओरगसु फाइनेंसिंग कंपनी अमदा नत्रगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अमदा पब्लिक अमना लायर अमना इन्फॉर्मेशन अना मन लेगंदे लैतारगसु चंगबदा हंगुबदा हंगोइबम फावदना मोइसे नोंबता हंगब लागते मरमदन युमसु दुम सादना लै मरमदन मखोइसे कमहाइना एम्पावर तौरगा करमना पांथोई भी हाउसिंग कंपनी को मतलब लागा नत्रगा अतोबा कोई ngasai ojan takpi ba schedule commercial bank sing sida chalaga ai loan lawjagi hane apply tawgadagi adu kitang takpi तसेंग बदे हजे का सिगे प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY को हारिबा स्कीम से मसीना पीरिबा मेसेज सि कनो हकन ngasa khoi tamong su thambi khibado slum haragadi akhoi sidadi applicable ioi oide akhoi manipur dadi landless haiba ke su leitre khoi dadi ado mapan da khoi na ka da maharashtra da delhi da kari da mumbai ko akhoi chatli ba khoi sidadi slum kano se railway station da homeless mayam leiri khoi ure khoi bhara da leiba se rent leiba masing di imphal da su da to urban area su yam leire moi isu yum de mathok ta duin yes ado moi sida su landless leiram moi haningai lite lermbe ko ado sida laksani wafam sida ngasagi si aina miam da viewers sing da ko actually it is my humble message to the people of this state Manipur firstly pijaning basi kaino hakanda ngasagi number 1 da koi family head lady da leram legadabni haibdu ma koi madu clarification na mai thamjare ko madu ma relaxation lere central government na madu husband da lebasu yare wife da lebasu yare ado masida ngasagi koi ojaraj na takpiri ba magi EWS and LIG masi kamaina lairaba poverty haina category kamain to khaido kadage karam mina masi apply to kadage subsidized rate kanana phangadage hai matang se sei ka haijage EWS hai taragati magi annual income se not more than 3 lakhs it means that 25,000 per month sidagi henba yadaba group si EWS economically weaker section and atopa mana
LIG, lower income group. High base no magi annual income see not more than 6 lakhs. It means that 50 lakhs 50,000 per month. Sidagi hena lak taba sing habatare. Ado tarda in the context of this our state Manipur laksara kandadi. Mostly government employee workers so more than 50,000 enjoy to our salary group say. See more than below 50 and 50,000 की group सिगा category अनि से कोई ना ये जब का अंदर the majority maximum number of employees से below 50 and below 50 होएगा नहीं खाले अदो इतना डी कोई मणिपुर के maximum people ना दी कोई ना थमजरी बा नसे की central government ना कोई loans तो उजरी implement तो उजरी scheme से मसी कोई state तो की मटी applicable हो रहे हाई बदी maximum they all are eligible to approach this loan to our company. Ado matang sida ina yam nungai jaba yam interesting oi jaba ama kakti kaino haja kanda aikoi gi soil aikoi gi lebak le house da set up dau jaba aikoi puna maki aikoi isa gi ba housing finance company ama aikoi own setup ama sina aikoi northeastern region gi first oina license phangakhiba national housing bank ki maman yang roba license adagi makha tarakpada aikoi handak ta recently ngasi gi magi pau da su thambi ki ba 18 December sida Ministry of Finance, Department of Financial Services, Government of Indiana, as a financial institution, recognition PB Rakhiba. Actually, it is a great achievement for this our state Manipur. Akoi masi actually reach out thuksa bagi tanjama dilai because of akoi gi hazik the equipment amalai in our hand to serve the people of this our state Manipur. Adus hai badi si equipment se lere equipment se who will use this equipment hai taragadi akoi khudi mang sina ka doba. Sida ina hana setup tawje hai bigwani aina kaisung am jabanate aina kaisung khang jabanate. Every senior mayam gi friend circle mayam gi relate mayam sigi cooperation mayam duna koi si thabak tor ka dobni okay ado hujik ozan ta sida am tang supplement tau jauge ai state Manipur si pikraba sana leba iramdam malem da thiru bada compare to bada yamna wa do revision ni haidi asuki madik nungai balam da koi loi khange dna ko ado ba koi sa si wana leli si kari no akoi Manipur si yaro aina su yaro koi taung movie su yaro wazara su yaro ultimately who will do rectify let us ask ourselves nobody will come to rectify it kana asu semdong na bala aro akoi ni yaro we are living here we are staying here kana ni handuri gi akoi ni hanta bani akoi na haiba sida ultimately lakpa taragadi kana asu ya hanwang amaro it should be started from myself everybody it should be started from myself have mindset sida we have to do our duty okay isa dagi hauga bani haiba gi wakal da adu akoi na santi purak ba tangdu laita ba adu ada mayam haina risin da pang haida but when it comes to reality the lakpa kan it is very tough natra adu masit hangi hai taragadi akoi na day to day life the different problems we are facing thengnari ko the problem have city ta sengmadi samisani nungai ba amadi nate adu different problem I am seeing only one problem is there. This problem is very useful to us. What kind of problem is that? Let us ask ourselves. Current problem hai taragadi the problem for shortage of time. Matam ko na tabagi problem ina koi face matam ko na tabagi matam haraga yes matam ko na tabagi sa koi na problem ni hane treat tawraga let us face the problem for shortage of time. Matam ko na tabagi problem ji face taw taragadi if I am also very busy koi tamu so very busy even ozara also very busy ado target koi loy namang busy oi taragadi busy ha bisi plus point ni productive ni an koi na minute amu una ba pung khai amu na unu ma ta padam nungai ba growth ki development gi nungai se habani matam laita basi laiti hai basi khanbi ganu matam di loi lai matam do manage to bi have ni aduga isana haudraga de kana horkadu Manipur semdo ge haradi isa gi kan isa di horkadu have ni aduga hojik lairi ba khoi gi finance ki facility mayam se isana horga risk amal orga ai aphabalambi de changchale have wakal onda ano yum gi scheme se option se have ni do matang sala action gi se risk de lor se khoi isa da gi horga risk lor se have ni Manipur ki miyam lai rabasu masung yam lai re hare mayam se loina ma koi bank sing de thomje laga hai riba housing ge loan se loba hora targati mamang da su koi Manipur da di loan loba gi athi record se dumak lai khre hoji anoba loan facility se pirak matam da ozagi karim yang lebi loan se mayam mahi di launa raga thainagi situation to the same all story amu repeat tor kane khan bi bra natraga hanagi mistake to dagi Manipur ki miyam se perhaps probably lesson am law ren khan bi bra kari have ni hoja tasengmadi Manipur dadi loan singdok pai si khal da kanam ta yaw do mal loan khakta nate se electric bill toti gi bill natraga ek bill government gi payment to ya ba income tax poiro sale tax poiro any tax se gari gi tax poiro thining da ba khoi gi mentality ma khakte khoi de lo yaw go mal aduga tasengma se loan gi se da se hemo su fambi ri loan की पोस्ट लाकर बैंक से अखोई दा पूरा अचौब हर्डल अमने
mayamna phagi toy bank se kanano karino hakanda mangodi pugudaba paisa tu dagi hena aina paire ju unga makan bi hayo haibidi afaba guarantor ma yaudragadi loan lo ya di hayo aduna swai se lai si kedoge da loan gi system ji totally fail hoyo system ji karai de soige da lauri potsi sinagado potu da sinadaba ming hakana loan lobo se example yen logi habigi dragas tharga sona kana kari rom sinagi ba ana mai purpose du chan sinagi dramnina heng singbagi pambai se tu yaudaba ana sigma pot me amai khoi da sum lai gibnina government gi tongan tongan ba PMGSY wo resu ari atop to ba unemployment gi mayam pi gre sinata ba sector mayam gi loan ju ji yam thin toli se manit ko ga puthagri ba ari tawre si loan de gi loina pi ga finance refinance tongam de bana loan gi matang dro janta pi ina question ama hangjeng so ja loan se koi pi ba matam approach to ga lage khale for example ai jam lair bani loan ama pa me yum saninge adubu koi loan se aingonda पीबा मतम से कोई पांथोबिना हायर से पांथोबी हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से ना कंपनी से ना इंगोंदा लोन से पिनिंग अदरा है याम सब क्वेश्चन लई आई गे फिका ओसाय ओजान ताक पी के बता आइना लौद्रिबा लोन दुदि हेना पैसा इंगोंदा लैता रगदी अदु येंगा लोन पी हाबी बफम लैरी गारंटर मा मथौ ताय बनी अदो आई गारंटर सो लेजद्रा आई गे फिका ओसो सेगाय रे हादि हनिंगाई पैसा प्रोबेबली लेम दबे नत्रका आई खांगना चानाबा इन्फ्लुएंसिंग पर्सन का नाम त लैत्रे अदु वरगदि लोन से फंगोइद्रा हाबी याम सब क्वेश्चन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया कोई तामोन ताक पी बसे किदंग सप्लीमेंट तौजगे ओजरा हंजे याम इंटरेस्टिंग वे तसेंग इन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को अखोई कस्टमर से अखोई महात्मा गांधी ना हाइबीरमे हरिबा अखोई न सुताजरीबा को कस्टमर इज द किंग एक्चुअली वी हैव टू डाइजेस्ट दिस पॉइंट अखोई की लू तोंग द पकपा लोन लौरगा लोन सिंगदे गाड़ी लेथोई nga sa thu that is all things that is outdated hujik madu chanadre loina अखोई ला लंगसे खरदमने लंगसे फम जुथोए because of the right time has come today to do something for the sake of this our society whatever we can in our level best with heart and soul in a body adu gi matam lakre fatta basing du let us forget it adu aina thamjai wakhalon de hojikti samna hajakanda aina any xyz tagi paisa puba any financial institute tagi natra bank tagi matam da aina singdana bagi intention of aingonda lakpa haibase aina samna 1 lakh lo re any where dagi aina madu singdana bagi escape tawna hona haiba kanda any institute natraga many xyz to nadi by hook or by crook mana any how torga aingonda gi loan recovery tawkhini ma matam khasang mayai adubo ultimately kanano amang mo idoriti ai paisa loruba ise ado hajikti in course of time it has been realized by the people hajikti loina khangna re hojikti gyan tan ha kan tan re ai ngai question dugi ado da ngai ai kenu supplement question ai jam blaira ba ko kanam le jeto mi yamane ba ai won the loan se pibi gi dori bra ado nai laksaga do ise ngai gi sida ina thamje actually it is also extreme humble request and message to the people of this our society when approach for loan to our company lakpi matam da ko kanam ta loina kano adom isa itom da lengbirao mi poraga khangna chanai adu da mi du da so please don't disturb to birano pubira kanu isa itom da lakpiyo akoi loina we are opening your akoi door hanga thamjari ta se muding asai panjagi do customer is the king haibado akoina masigi mindset ta laiba akoina thabo in reality tawdragasu lengsin breba customer se akoina duk thomi bo tharaga o haibagi wakhalon ji mindset si laiba tare adi customer to laktraga the institute to the pham doriba mi sindugi team member man dugi wan do kesulate so later my thawa haproi adha aina thamde wakalon di customer satisfaction se masing matang dai koi yam digest to da ka le adha akoina lerami ba ngasagi team member official oiba mayam duna yamna very warmly welcome toraga mangon da loina digest to hambiraga logisin sin yes customer is the king pajana customer is the queen yes pajana piba ade mangonda commitment piba koina soidana ba honaba mabu warmly welcome tauba adu oiba kan fana amna sathiba mi oiramasu ko magi mindset sop ko naram lakani okay aduna okay macha yam people point of the supplement ai gadra correction ai gadra hoji level loan ge system sida easily available ohen debudo sagi pesa tingbo ro tingdebo ro document hab or hab daba see another thing aina chalaga irai laina phangdabanina maduna aingonda madugi waro hanbo bole se aina nga yok yarga fazana inspection chapiraga nga yoiba yoktaba pibi ya diharga thuna to bibuna taba adugi adagi sum disturbance laginina mi gi thamoi de waro gi adagi sanghom to ko pesa dagi hena sanghale ada sigma mayam gi
I Okay, quickly. Being many consider I argument of the being seen you. Okay. Okay, quickly respond to the 10 seconds. Yes. Ada nga say adu gi matang no ko phajana institute ki official kambu sina phajana ma gi duty to bi ba ada lai ba mis mana fund divert to dana bhona ba adu maina cleanly sakhi taragadi loan recovery the showing ai ka isolate in my practical experience all are good yam kana ko NPA leite adu ga amuk su aina actually it is also a very humble message to the people akoi not only housing khangna te akoi na paika saka dorise samna kan the business masa amsa toriba the medium class tori me amse all are eligible housing gi loina ma eligible oi aduga mogi business ki sokon finance tarokani because of akoi institute se ngasi di national level ki international level ki thakta lakhra institute ama khakne haibadi masi impa manipur gi capital or imphal da pokre hojik ko masina ngasa ngasai thamjagi bdo ngasa akoi manipur pi khrabal lamdam sana lebak se एक sports na culture na koi chapta aga ngasi bahut chali hen hen ta lai ko in the meantime in the field of financial sector to bring the financial solution mainly in our state Manipur ngasi de koi equipment adu gumba yamna promising oiba pioneer oiba institute ngasi de Imphal city da legre aduna institute lere Imphal city da Manipur me am entire all the northeastern region koi in due course in the near future as soon as possible in all entire states of the northeastern loina koi branch lakhrani aduga across the country koi branches mapum jaba jaba loina lakhrani then in course of time it may take around 10 years 15 years whatever it is adu ma koina haibu ngamre adu haibu ngamre haidu so that is in our hand akoi potential level skill level aro mayam sing in hand loi lere adu tardi out of the country the so akoi expansion la way heading ality it means that the expansion of this our company okay expansion so lakpa ya adu maruina hojiki oina di koi manipur gi hairi bacha hi taret ki tenure sida manipur gi su urban area da lari balai ba mayam se ki yum se langtrik lana ningthina sabiraga manipur se hena smart henba hena smarter henba smart city amar lahan baduni on the non ngasi manu hun ki thamse matang sa solution jerge ngasi thamse da oja movie amadi oja hemor lengber thamsi pu thawai happy bigam to ojani bu thaga konduk chari appreciate your joining thank you very much masini ngasi ki manu hun ki tharom ngasi ki edition se karam to bi bagi khoi da khan birpa yagane khoi mail id di impacttvnews@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join tawbirga comment amadi feedback thabir piyagani. With that, this is Rajnath Thamam signing out. See you same time next time at prime time. Have a good night.